waramutse neza nshuti munywanyi w'ibiganiro byacu uherereye hose hirya no hino ku isi, ndizera ko umeze neza cyane. Nanjye ndagarutse muri studio za Burundi News TV, mbonesha kure imwe rugenda ibandanya kubashikiriza amakuru n'ibiganiro bigezweho biravugwa hirya no hino ku isi mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi kwa gatanu ku itariki 23 Myandagano umwaka 2024, turagarutse mu makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa, amakuru nk'ibisanzwe nyine dutangurira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ariko kandi tukibana no ku yandi makuru aba arikomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi. Ikaze rero dore ingingo nkuru rero turaza kugenda twibandaho nyine muri kino kiganiro cacu, by'umwihariko turaza kwibanda ku bibazo bigiye bitandukanye byugarije kino gihugu c'u Burundi. Ngira ngo musanzwe mubizi cyangwa se ejo ndi mwarabikurikiye ku bantu mubasha kuzajya mugenda murabana natwe gatanu kuri gatanu. Ku itariki 12 Myandagano umwaka 2024, aho yarari Musaga, Perezida Evariste Ndayishimiye yabwiye abarundi bose yuko ubwato buzanye igitoro buri mu nzira, ndetse aza no kugenda yikoma bamwe mu banyagihugu bagiye batandukanye bazwi nk'abasanzwe by'umwihariko ari abaranga cyangwa se ari ababafashaga mu kurangura igitoro. Aza kuvuga yuko rero bahombeje igihugu cacu c'u Burundi amahera menshi cyane, ndetse anavuga yuko hari amafaranga menshi cyane agiye kuzajya aragabanuka mu bigendanye no kuba igitoro kigiye kuzajya kibonekera ku mahera makeya cyane, ndetse anavuga yuko ubwe yigereye aho igitoro gitunganyirizwa, ndetse anavuga yuko nyine ubwato buri mu nzira bugomba kuza gupakurura igitoro, aho yavugaga yuko nyine gahunda zigiye gutangura kugenda neza, aho igitoro kigiye gutangura kuboneka. Gushika none rero abanyagihugu benshi botanguye kugenda bibaza aho icyo gitoro cyaba cyaraheze, ndetse n'ingene nyine aho cyaba cyaraheze mu gihe we yabizezaga neza yuko nyine kigiye gutangura kuboneka mu buryo bwihuse. Abanyagihugu rero ntibatinye kuvuga yuko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ari umwe mu bategetsi badafututse ndetse batanafatika, nyuma yuko kandi akomeje ahubwo kurangwa n'ibikorwa bibi by'urugomo. Ndagaruka kandi ku makuru akomeje kugenda avuga yuko rero hatanguwe dosiye, hari gukurikanwa dosiye y'abantu bashika kuri 4. Uwa mbere yafashwe ejo, undi afatwa abandi batatu bafatwa mu masaha y'urucerera. Abandi bamwe rero mu bashinzwe kugira uruhare rukomeye cyane mu bikorwa bigiye bitandukanye byo gushaka guhungabanya umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho binavuga yuko rero bari basanzwe barafatanya n'izindi nzego zigiye zitandukanye zijejwe gucungera umutekano ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi, aho harimo n'abasirikari bakomeye cyane. Aba kandi banashinzwa kuba ari bamwe mu bagize uruhare mu bufatanye na General Ari Guillaume Bunyoni yahoze arongoye igipolisi c'u Burundi, ndetse akaza no kuba umushikiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi nyine, ariko kugeza ubu ngubu nyine akaba yaramaze kugenda akatigwa cyangwa se acirwa ubwo gufungwa ubuzima bwe bwose, nubwo hariho abanyepolitike ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye ngaha muri kino gihugu bakomeje kugenda bagaragaza ndetse banashimangira yuko ico cihano ndetse n'ibyo byemezo batabyemera, ndetse by'umwihariko aho bakomeza kugenda bamaganira kure ubutabera ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho bukomeza guhana bwihanukiriye rero bamwe mu bayobozi ndetse n'abandi basanzwe barangwa ni bafise ibyaha bikomeye cyane kuko bikomeje kugenda bigaragara. Muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rero abapfuye mu mpanuka y'ubwato iheruka kuba bamaze gushika kuri 29 nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, mu gihe abandi bakomeje kugenda n'ubundi mu gihe abandi bakomeje kugenda banaburirwa irengero. Abacuruzi b'intwaro muri Yemen bari gushaka isoko bifashishije urubuga rwa X yahoze yitwa Twitter, mu gihe rero nyine bifuza yuko intwaro zobasha kuba zobona abaguzi. Ni mu gihe gushika none rero by'umwihariko bamwe mu bantu bagiye batandukanye berekana neza yuko nyine ico gihe cy'intambara hariho intambara nyinshi cyane zigiye zitandukanye, zaba izibera muri Congo, izibera mu Russia na Ukraine, Hamas ndetse n'ibindi no hirya no hino ku isi. Inganda ziriko zirakora intwaro ngo zirimo zirakora ibikorwa bigiye bitandukanye, ndetse nk'uko bikomeje kugenda bigaragara akaba ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda bitera impungenge. Turagaruka ku ngwano ziriko zirabera muri Ukraine n'Uburusiya, aho Ukraine yigambye gufata ikindi gice cy'Uburusiya, kuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ndabaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu muherereye hose ijya no hino ku isi,
tubahaye ikaze kuri Burundi News TV imbonesha kure nyine ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane agendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi, aho tubashikiriza amakuru akomeye cyane nyine abariko baravugwa cyane cyane. Rero tubagereza amakuru adafise ivumbi namba, dore ko tuba twifashishije abamenyesha amakuru basanzwe abari inzobere nyine mu bigendanye no gutohoza ndetse no gutahura amakuru hirya no hino ku isi. Nimugurikira ngaha rero mu gihugu cacu c'u Burundi, ndakwifuriza kumererwa neza cyane, ndakwifuriza amahoro y'Imana cyane, kubwira ngo nyamuneka rero niba utarakora sabone ngaha kuri YouTube channel yacu cyangwa kuri imbonesha kure byo ndanditse sabone mu rurimi rw'igifaransa, nanditse subscribe mu rurimi rw'icyongereza, kugira ngo ubashe kuba ubana natwe 5 kuri 5. Abadukurikira namwe rero muherereye ijya nino ku mugabane wa Afurika mu bihugu bigiye bitandukanye, ndifuriza ibihe byiza cyane. Abadukurikira kandi namwe muherereye ijya nino mu bindi bice bigiye bitandukanye ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, tubipfurije kumererwa neza kandi Uwiteka akomeze kugenda abahezagire. Ikaze rero tuyatanguriye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Haheze iminsi rero nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yongeye kwikoma bamwe mu bategetsi bagiye batandukanye, kuko bikomeje kugenda bigaragara aho yaje kwikoma bamwe mu bakomisiyoneri, abo yise abakomisiyoneri, ndetse aza no kugenda yikoma bamwe mu bategetsi bafatanyije kurongora icyo gihugu cy'u Burundi. Yabashinjije ubusuma rero no gushaka gukomeza kwiba igihugu, aho batifuza yuko icyo gihugu cy'u Burundi cotera imbere, aho bakomeje kugenda bararangwa n'ubusuma ndetse n'ibindi byaha bigiye bitandukanye. Aha rero by'umwihariko nk'uko yakomeje kugenda abivuga, yarari ahitwa ku Musaga nyine, aho yabitangaje ku itariki 12 Myandagaro umwaka 2024, aho yarari nyine muri icyo gihe Evariste Ndayishimiye nyir'icyubahiro yaje kugenda arabwira abarundi bose yuko ubwato buzanye igitoro buri mu nzira, ndetse ngo gishobora kurara kiba cyonapakurugwa. Yavuze yuko rero by'umwihariko agomba iby'igitoro yatanguye kugenda yo byikurikiranira, aho binavugwa yuko nyine yigereye aho gitunganyirizwa, akaza kumenya neza nyine uburyo ngene abarundi bubikwagaho urusyo cyangwa se boherwaga kuri ico gitoro, biturutse ku bakomisiyoneri ndetse n'abandi bagiye batandukanye babaga bafite mu nshingano nyine ibyo kuzana icyo gitoro. Aho yanavugaga yuko rero mu misi 3 igitoro kizoba cyotanguye kuboneka mu bisagara byose nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Ariko gushika none rero ubu imisi ibaye 12 ataka none ko icyo gitoro muntu n'umwe nyine uzi ingene byagenze. Abantu bakaba batanguye kugenda bibaza niba ari umuperezida bafise cyangwa se ari ikiwari mu mutwe, nk'uko nyine nawe akunze kugenda arabyita abayobozi hirya no hino. Rero botanguye kugenda bamwambaganira kure, bavuga yuko rero ari umutegetsi uri kurabesha, ari umutegetsi uri kuratuburira abantu. Ni mu gihe kandi gushika none ubuzima bwiwe bukomeje kugenda burajya mu kaga, ubuzima bwiwe bukomeje kugenda burahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, aho nyine agikomeje kugenda yitabwaho n'abaganga, aho binagoye no kumenya niba koko cyaba caraze cyangwa se hari ubundi buryo nyine byoba byarapfuyemo. Binavugwa yuko kandi hari bamwe mu bantu mu gihugu cy'u Burundi basanzwe bafise akaryo nyine mu bigendanye no gutumiza igitoro, ku buryo nyubundi ngo baba barakomye mu nkokora amaoda yiwe ya perezida yari yarakoze agomba kuzazana igitoro ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibi rero biriko biratuma ngaha hariko harakorwa amatohoza akomeye cyane. Ubu tuvugana rero inzego zijejwe iperereza zomaze gutanga idosiye y'abagabo bashika kuri 4 rero bashinzwe kuba baragize uruhare rukomeye cyane mu gufatanya na General Guillaume Bunyoni yahoze nyine arongoye igipolisi ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ndetse akaza no kuba umushikiranganje wa mbere. Ni mu gihe rero by'umwihariko abo bagabo bafashwe mu bihe bigiye bitandukanye, harimo uwafashwe ku munsi w'ejo nyine witwa Jovita, yarasanzwe nyine akorera mu bice bigiye bitandukanye, aho yakoreye muri Cibitoke, Bururi, Kayanza ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Cankuzo aho yagiye araba umuyobozi w'iperereza mu ntara zigiye zitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ubu nawe yamaze kuba yotabwa muri yombi rero gushika none, aho yakomeje kugenda arashinzwa kugira uruhare rukomeye cyane mu gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, afatanyije n'abandi banzi b'igihugu batifuriza Burundi icyiza. Barimo nabo bagabo bashika kuri 3 baje kuba bofatwa mu masaha yaheze, nk'uko byotanguye kugenda biranyuranyuranamo nyine ku mbuga ngurukana bumenyi. Abo bose rero atamuntu n'umwe uzi aho bajyanywe, ariko binavugwa yuko leta y'u Burundi yatanguye kugenda iratanga isomo rikomeye cyane mu bijejwe no kuba yohana yihanukiriye rero bamwe mu banyabyaha bagiye batandukanye.
aha rero niho bamwe mu bantu barasanzwe bakurikirana politike ya muri Kongo ndetse n'iyu Burundi bavuga yuko bose bahuje politike. Muri Kongo rero hatanguye gahunda zemeza neza yuko umuntu wese azongera afatwa mu bikorwa byo guhungabanya umutekano, ubusuma, ubusahuzi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye azojya aracirirwa ubwo gupfa cyangwa se agaca yicwa. Ngaho mu gihugu cy'u Burundi rero birasa naho ariyo nzira barimo yuko nyene hashobora gutangurwa gushyirwaho igihano cy'urupfu mu gihe hakomeje kugenda hariyongera abantu bafisanye amatati na leta bifuza yuko umutekano uhungabanywa cyangwa se umutegetsi bamukuraho nk'uko byokomeje kugenda bigaragara. Mu myaka yaheze rero igihugu cy'u Burundi cyagiye kirarangwa n'amakudeta menshi cyane, ariko gushika none bikaba bisa naho bitagishoboka mu gihe bamwe mu bariko barayagerageza nyine bakunze kugenda barakomwa mu nkokora cyangwa se imigambi yabo igaca iratahurwa ata muntu n'umwe nyine ubashije kuba iyo bimenya cyangwa se bataragera ku migambi yabo nk'uko biriko biratangazwa. Gushika none rero nk'uko bikomeje kugenda bigaragara ntituramenya ico leta iraza kuba iyo bakorera niba iraza kuba iyo bashyira imbere ya sentare, ariko kandi ntawe uzi nyine niba bashobora no kuba bojya kubanyonga cyangwa se kubanyuruza kimwe n'abandi bose uko twakomeje kugenda turabiraba. Muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu minsi iheze rero harabaye impanuka ikomeye cyane y'ubwato iza guhitana abantu barenga 20, abandi benshi banaburirwa irengero nk'uko byakomeje kugenda biratangazwa, ndetse ubu noneho nyine hamaze kugenda hamenyekana imibare ya nyayo y'abamaze kugenda barahitanwa n'iyo mpanuka nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Umubare w'abantu rero bariko bamaze gupfira mu mpanuka y'ubwato iherutse kuba mu burengerazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo umaze kugera ku bantu bashika kuri 29 uko byatangajwe n'ubuyobozi muri icyo gice. Ni mu gihe abarokotse muri ubwo bwato bundi bwarimo abantu hagati ya 250 ndetse n'300 bamaze kuba rero 128 mu gihe abandi bagishakishwa. Bivuze yuko rero hafi kimwe ca kabiri kinarenga abantu bashobora kuba baramaze no kuba bopfa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Abashinzwe ubutabazi bamaze iminsi rero bashakisha aba bakirimo rero akuka mu ruzi muri teritwari ya Kutu ni mu burengerazuba bw'icyo gihugu, aho ubwo bwato nyine bwarohamiye mu cyumweru gihenze nk'uko tubikesha VOA Africa. Ubuyobozi rero bwemeza kandi yuko iyo mpanuka yatewe nuko bwagonze ingiga y'igiti cyari kiri muri urwo ruzi cyangwa muri ayo mazi batabashije kuba bo bimenya nyine. Bamwe rero mu barobyi bari hafi aho ngaho bavuga yuko hari indi mirambo yabaguye rero muri iyo mpanuka, ariko kandi ngo ntibashobora kuyikuramo muri urwo ruzi. Biragoye kumenya neza rero umubare w'ababuriwe irengero ntuzwi neza kuko n'abari muri ubwo bwato hatazwi umubare wabo nyirizina nk'uko biriko bitangazwa. Ni mu gihe rero by'umwihariko iki gice ca Kongo bitewe n'amazi manini gifise hakomeje kugenda haraba ibigendanye n'impanuka zigiye zitandukanye nk'uko biriko bigaragara cyangwa se nk'uko biriko bitangazwa. Usibye impanuka zigendanywe n'ibinyabiziga n'ibindi bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, ubu noneho nyine akomeje kugenda haragaragara impanuka zikomeye cyane izo mu mazi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rero birasa naho yatangatanzwe n'umwaku wo gupfusha abantu cyangwa se guhura n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye, mu gihe bivugwa yuko atabutegetsi buhamye buhari bushobora kuba bwo kwita ku magara y'abantu cyangwa se mu kugerageza gukumira impanuka zishobora kuba zobangamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa, haba mu bijejwe n'umutekano, haba mu magara y'abantu. Iciza cose kiza gitungukira nga muri Kongo, abantu bibaza ingene icyo gihugu ca Kongo cyabuze nyine kugira ngo kiba cyogwanya ibyo byose. Nyamara kimwe mu bihugu bisanzwe bifise amahera, kimwe mu bihugu bisanzwe bifise umutungo kamere ukomeye cyane, ariko kandi kugira ngo babashe kuba bawubyaza umusaruro bikaba byaragoranye, ahanini bitewe n'imitwe yitwaje ibigwanisho ikunze gukorera ngaho muri icyo gihugu ca Kongo. Muri Yemeni abacuruza intwaro rero muri Yemeni bariko barakoresha ku mugaragaro urubuga nkoranyambaga rwa X rwahoze ari Twitter kugira ngo rero babashe kuba bogurisha intwaro zirimo Kalashnikov, pistoli, grenade n'imbunda zirasa grenade kuko bariko bitangazwa, ndetse n'izo mu bwoko bwa AK-47 zivuguruye.
ibi rero bikaba byotanguye kwamaganwa kuri runo rubuga nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, aho bishobora kuba byotiza umurindi ubugizi bwa nabi hirya no hino ku isi ndetse no kurema udutsiko abacuruzi rero bakorera mu mugwa mukuru Sana ndetse no mu tundi turere tugenzurwa n'inyeshamba z'abahutizi, umutwe w'inyeshamba ushyigikiwe na Irani rero kandi ufatwa nk'umutwe w'iterabwoba. Guverinoma za Amerika na Australia n'ubundi nk'uko bo basanzwe bafata nk'iterabwoba, bakomeje kugenda barakora ibikorwa bigiye bitandukanye binagayitse byo gucuruza intwaro ku mugaragaro nyine bakoresheje imbuga za interinete kuko bikomeze kugenda biragaragara. Uwahoze ari ambasaderi w'Ubwongereza muri Yemen Edmund Fitton Brown ubu ngubu ukora mu mushinga wo kurwanya uhezanguni yagize ati ntibishoboka ko abacuruza intwaro badakorera abahutizi. Abacuruzi rero bikorera ku giti cyabo bagerageje kungukira rero mu guha intwaro nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Urugero nka guverinoma ya Yemen bahise bahagarikwa vuba na bwangu nk'uko biriko bitangazwa. Iperereza ryakozwe n'ikinyamakuru The New Times ryerekanye ko rero konti nyinshi cyane zo muri Yemen zikoreshwa n'ubundi zifite akarango k'ubururu rero kerekana ko ziri verified nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. The New Times na BBC gahuza byombi byegereye rero X kugira ngo babitangeho ibisobanuro, ariko kugeza ubu ngubu rero ntibarabona igisubizo cyangwa se ngo babashe kuba babona igisubizo kirambye niba uru rubuga rwabo rwa Elon Musk rushobora kuba rwotanga cyangwa rwaratanze uburenganzira bwo kuba hucururizwa intwaro. Mu gihe benshi rero mu bagenzura ibikorerwa kuri uru rubuga bahagaritswe nyuma y'uko rero Elon Musk aguze iyi sosiyete ya X mu mwaka wa 2022. Amatangazo yamamaza cyane cyane rero ari mu Cyarabu kandi agenewe abakiriya bari muri Yemen mu gihugu, aho bivugwa ko rero uko usanga imbunda zirusha ubwinshi abaturage, aho uzibagabanyije rero umwe yatunga izishika kuri 3 nk'uko biriko bitangazwa. BBC yabonye ingero nyinshi rero kuri internet hagenwa ibiciro by'intwaro mu mafaranga akoreshwa muri Yemen ndetse na Arabia Saudite nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Iki ni ikibazo cyakoze cyatanguye kugenda kirahangayikisha isi, aho bakomeza kugenda bavuga yuko gishobora kuzatuma ububandi, ubugizi bwa nabi ndetse n'imihari igitandukanye ikomeza kuba yakomeza kugenda yiyongera hirya no hino ku isi. Bakaba bavuga yuko hagomba gutangura ibikorwa byo kurwanya nyine ibyo bikorwa nk'uko biriko bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Mu Rwanda nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, amatorero yamaze kuba yohagarikwa ashika kuri 40 amadini n'amatorero nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu Binaroke kuwa 4 ubwo ni ku munsi w'ejo haheze yatangaje neza yuko yahagaritse amadini ndetse n'amatorero yashika kuri 43 yakoreraga mu Rwanda mu buryo butemewe n'amategeko, aho babyita ko adafise ubuzima gatozi. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu rero Musabyimana Jean Claude mu ibaruwa yandikiye abayobozi bose b'uturere two mu gihugu yasabye ko rero iriya miryango ishika kuri 43 ishingiye ku myemerere rero igomba guhagarikwa mu buryo bwemewe n'amategeko kuko bikomeje kugenda bitangazwa. Ibaruwa ya minisitiri rero wa Minaroke ivuga ko rero kuva muri Nyakanga umwaka wa 2024 mu gihugu hose hari gukorwa igenzura ku madini ndetse n'amatorero, bityo ko abadafise ubuzima gatozi ndetse n'abandi bakora mu buryo butemewe n'amategeko bagomba guhagarikwa ndetse n'ibikorwa byabo bigahagarara nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ibi byose kandi birareba imiryango igiye itandukanye aho ishika kuri 43 yose cyane cyane amadini ndetse n'amatorero benshi bazi nk'inzaduka ndetse n'abandi. Guhagarika aya madini rero n'amatorero bije bikurikira umwanzuro wo gufunga ishengero zishaga 8,000 leta y'u Rwanda iheruka gufata umwanzuro wo kuzugara mu nyuma yo gusanga zitujuje ibisabwa. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ubwo yavugaga rero kuri ico kibazo cy'izi shengero yavuze yuko atazigera yihanganira abitwaza imyemerere bagamije kwiba abanyarwanda cyangwa se kuba bobagirira nabi.
kuri ubu ngubu rero amakuru avuga yuko rero mu shengero zitujuje ibisabwa zahagarutswe harimo izigomba gusenywa zikaba zirimo rero 55 zo mu ntara y'amajyaruguru nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ndetse hakaba hari n'izindi zizoturuka mu tundi turere nk'uko bikomeje kugenda bigaragara canga nk'uko bikomeje kugenda n'ubundi bitangazwa. Hari amakamyo rero bikomeje kugenda bigaragara, amakamyo ashika kuri 15 131 rero niyo yahawe uburenganzira bwo kwambutsa imfashanyo zijya muri Sudani nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Izi mfashanyo rero zabonetse zambukijwe umupaka wa Adre zivuye muri Chad zijya mu ntara ya Darfur yibasiwe n'inzara muri Sudani nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ari n'ibiturutse ku ngwano zimaze igihe ziraba. Impamvu izi mfashanyo rero zari zatinze nuko ingabo za Sudani zari zarafashe icemezo cibuza rero imfashanyo kuhagera nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Abasirikare bashamiranye rero mu ntambara imaze amezi ashika kuri 16 mu gihugu bagenzura ibice hafi ya byose bya Darfur ndetse na Adre byambukirwaho nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Igisirikare cari cyategetse imiryango itanga imfashanyo guhagarika gukoresha uwo muhora mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka. Ico gihe rero cyavugaga yuko wakoreshwaga rero mu gutwara intwaro, cyakora mu cyumweru gishize rero cyakuyeho iryo tegeko mu gihe rero c'amezi ashika kuri 3 nk'uko biriko bitangazwa. Amakamyo ashika kuri 15 rero ku 131 yose ari ku mupaka niyo yemerewe rero kwambuka. Guverinoma ya Sudani yategetse yuko nta yongera kugenda usibye ayo yarekuwe gusa. Ubuyobozi bw'ibiro bya ONU rero bihuza ibikorwa by'ubutabazi kuri Sudani ndetse na Justin Brada yemeje ayo makuru rero ku rubuga rwayo rwa X mu ijoro ryo kuwa kane ejo haheze nk'uko biriko bitangazwa. Porogaramu ya ONU yita ku biribwa PAM rero yavuze yuko amasaka, ibinyamisogwe, amavuta ndetse n'umuceri bihagije abantu ibihumbi 13 byambutse byerekeza ahitwa Ikarekini ni mu burengerazuba bwa Darfur, imwe rero mu ntara 18 zigize Sudani. Inzobere rero zivuga yuko izugarijwe n'inzara cyangwa se hugarijwe n'inzara muri ivyo bice. Chokora PAM yavuze yuko igifise ibiribwa bishobora guhaza abantu bashika ku bihumbi 50 byiteguye rero kwambuka. Abantu rero barenga miliyoni 6 barafise ikibazo cyo kubona ibiribwa mu mpande zose za Sudani, ni ukuvuga hafi 1/2 cy'abaturage b'iki gihugu cose, nyuma yuko intambara zikomeje kugenda ziravuza ubuha ndetse zikomeje kugenda zirafata indi ntera. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu hano kuri Burundi News TV. Imurisha kure imwe rodeni bandanya kubashikiriza amakuru n'ibiganiro, mukomeze kumererwa neza, twongere gusubira mu masaha ari imbere.